Kia noho tonu ki te tai tokerau, tērā tētahi hapū o tērā rohe e tangi hotu ana i te matenga o te hia mano tuna i te repo o Hikurangi. Tētahi o ngā repo wai nui o tēnei taha o te ao. Kua haere rātou ki te kaunihera ārohe, ki te amuamu mo tēnei parekura. Kia tino maramai te kaunihera ki te nui o te mamai o te hapū, kua waiho iho ētahi o ngā tū pāpaku tuna ki te kuaha o tō rātou whare. Anei rā Aroi Hananuri. Kua tapatapahi ngā tūna whakaheke mai te repo ki te aroaro o te kaunihera ārohe o te tai tokerau. He porotehi tēnei ki ngā kaunihera kia Ngāti Whātua anō hoki e pāna ki ēnei mahi tūkino ki tō tātou taiao ki o tātou taonga tuku iho te tuna ki roto i tēnei repo nui o Hikurangi. He tini, he mano ngā tūna whakaheke kua mate pīrauti ana ki te whānuitanga o te repo o Hikurangi. Kei konei tonu te raru, mea nei ngā hua, ēnei tuna e mate nei ki roto i te repo, i naia nei me whakatika. We get this every year, try to resolve this thing of our tuna whakaheke getting cut up in the pump stations. Hei tā ngā iwi mana whenua, kua tahuri te rūha me te hōha i naia nei ki te whakatakarirtanga. The solution, as you know, is got to be working together. Because as mana whenua, we look after these tuna and we make sure that they're making their migration. And for the last 3-4 years, we've been collaborating with the farmers to have a better relationship about these pumps. Mai anō ngā pāpū waipuke o Hikurangi e tāruke ngāna i ngā tūna whakaheke me te mea hoki kāore he rongoa ki te pai tata. In this instance, I feel that it's been, someone's dropped the ball on this. We haven't got to the bottom of it yet, but what appears to have happened, our pumps were on automatic because we had a forecast of rain, so if the level gets too high, the pumps take the water off the farmland. And so the pumps were triggered, the eels were about to migrate and they got caught and a bunch of them clearly got chopped up. Ka tūtaki te tumu whakarai o te kaunihera o Whāngarei ki te iwi porotū i te rānei. We do have an issue that if we turn the pumps on at this time of year, we kill eels. If we don't turn the pumps on, we destroy pasture. And there's another community who lose their livelihoods and things like that. So it's a really difficult path that we tread. And this time, obviously, we haven't got it right. Nō reira, ko te inoi me te tangi auwe kia rātou te komiti whiriwhiri o te Kaipara Harbour, me homa e kua we tahi pūtea kia mātou, tētahi tahua pūtea, kia tūtuki ēnei mahi tiaki mō o tātou taonga, mō ngā wai Māori anō hoki. Kei te aro tūru ki tonu te kaunihera ki ngā huatanga i whakamate mai anō ngā tūna nei. Roi Hananuri, Te Karere.